Pozdrav svima, dajte rest tutoriala, ovo je naš treći JavaScript tutorial. U ovom tutorialu govorit ćemo o načinima ispisa u JavaScriptu. Kada generišemo neki kod, primjer za sabiranje dva broja, obično je potrebno da korisniku prikažemo rezultat izvršavanja, to jest da ispišemo na ekranu poruku. JavaScript kao jezik nema tačno određenu naredbu za ispis, ali ja ću pokazati četiri načina ispisa u JavaScriptu. Prvi način koji smo do sad već pominjali, a to je document.write, kada smo provjeravali da li naš browser podržava JavaScript kod. Pa napišemo document.write. Otvorimo zagrade, zatvorimo, po znake navoda napišemo tekst. I stavimo tačku zarez na kraju, jer svaka naredba se u JavaScriptu odvaja sa tačkom zareza. Sačuvamo i u browseru refreshujemo i vidimo naš tekst. Dakle, to je prvi način ispisa u HTML. Drugi način ispisa jeste window.alert. Window.alert će, kada se pokrene, izbaciti mali prozor u kojem će ispisati naš tekst. Pa da vidimo kako to izgleda. Dakle, zagrada i ovo ostaje sve isto, samo umjesto document.write pišemo window.alert. Sačuvamo i u browseru kada refreshujemo dobijemo mali prozor u kojem piše naš tekst i kliknemo OK da zatvorimo. Treći način ispisa u JavaScriptu jeste inner HTML. Prvo što želimo jeste u bodiju da kreiramo jedan prazan paragraf. U paragraf ćemo dodati atribut koji se zove ID i dati mu vrijednost, to jest nešto prema čemu ćemo prepoznati taj paragraf, stavit ćemo ime. Sada između script tagova ćemo napisati sljedeći tekst. Dakle, dokument, tačka. Sada, ono što ćemo dalje napisati u prevodu znači uzmi, to jest nađi onaj element koji ima ID ime i smjesti sljedeći tekst u njega. Dakle, na engleskom napišemo get element by ID, navedemo koji je ID, ime, pa kažemo tačka inner HTML, jednako je i napišemo naš tekst. Stavimo tačku zarez i sačuvamo. Dakle, da ponovimo šta smo ovdje uradili. Kreirali prazan paragraf i dali mu ID ime. Document.getElementById ime znači da nađemo element koji ima ID ime. I inner HTML, dakle u njega da stavimo naš tekst. Sačuvamo i refreshujemo u browser. I sada kada sačuvamo i kada pokrenemo naš skript, refreshujemo, piše naš tekst. Treći način ispisa u JavaScriptu nije direktno vezan za rad u tekst editoru, nego za rad u browseru. Dakle, sada ćemo otići u browser i upoznati vas sa nečim što se zove JavaScript konzola. Kako doći do JavaScript konzole? Dakle, ja koristim Google Chrome, u opisu ću ostaviti kako da otvorite i u ostalim browserima. Dakle, idemo na menu, idemo na More Tools, samo da pomjerim. Dakle, idemo na menu, idemo na More Tools, idemo na Developer Tools i imamo ovdje JavaScript konzola. Kada smo kliknuli na to, otvara nam se JavaScript konzola. Dakle, to je ovaj ovdje dio u koji ćemo mi pisati naredbe. Još jedan način da u Chrome otvorite jeste da pritisnete F12 i dobijete isti rezultat. Šta je to JavaScript konzola? To je zapravo konzola uz pomoć koje možete da izvršavate JavaScript naredbe. To je konzola kada dođe do greške na stranicama, možete da riješite greške iz ovoga, a možete jednostavno da izvršavate JavaScript naredbe.
Ono što ćemo mi sada naučiti u ovoj konzoli jeste samo ispis. Naredba za ispis u konzoli jeste konzole.log i u zagradi stavimo naš tekst. I sada stavimo tačku zarez. Kada pritisnemo Enter, u sljedećem redu je izvršavanje našeg teksta. Ja ću ostaviti kasnije napraviti jedan tutorial koji će kompletno objasniti JavaScript konzolu. Za sad je dovoljno da znate da postoji JavaScript konzola i da imate način ispisa u JavaScript konzoli. To je to što se tiče ovoga tutoriala. To su bili načini ispisa u JavaScriptu. Kada koji koristiti, pa zavisno šta vam treba. Ako vam treba window.alert da nekom ispišete poruku u malom prozorčiću, onda ćete koristiti to. Ili vam treba document.write. Kada budemo pisali kompleksnije skripte, većinom se koristi inner HTML, to jest ovo document.getElementById, jer je to izuzetno važno i kasnije za rad sa formama koji se povezuju sa JavaScriptom, pa vi birajte koji vam je način lakši. Za konzolu ćemo napraviti kasnije još jedan tutorial. Ako vam se sviđa ovaj naš tutorial, lajkujte nas na Facebooku, subscribeujte, pratite na Twitteru, ostavite komentare, vidimo se u sljedećem tutorialu. Pozdrav, dajte rest tutoriala.